umutoza wa Rayon Sports Robertinho ejo yahuye n'ibintu bikomeye cyane aho yicaye ahareba kuri stade kabisa kuri Play Stadium yicaye ku mucanga kabisa kuri escalier hariya yicara neza ara match ya Bugesera na APR FC aho bonsa cyangwa se abashinzwe kwinjiza abantu muri stade bari banze ko yicara muri VIP kabisa ngira ngo ariko aho babishingira avuga ko Rayon Sports nayo yigeze kubikora APR FC ubwo Adili yatozaga muri 2020 ngira ngo ni na rimwe hari nimba niuka neza aho Adili yari yatumye umutoza wungirije kabisa Rayon Sports anga ko yinjira ngira ngo ejo byari ibintu bisekeje kubona umutoza Robertinho yiyicariye kuri escalier kabisa hariya kuri stade Play Stadium ariko naga ari ibintu byo gushima cyane nago aba ari ibintu bisa neza kabisa ngira ngo uyu mutoza Robertinho kabisa baramukaniye baramubwira ko atagomba kwicara muri VIP kabisa nibwo hamwe mu hantu Robertinho yari yicaye ni hamwe hakunda guhagarara abafana benshi bariyo cyangwa se ba APR FC iyo zakinye ni hamwe kuri escalier gose abafana bihagarariye bari kuri match neza uyu mutoza arahuritse ku munsi w'ejo baramukaniye cyane kabisa.